chagu chut lum ko kamal we ko kamal telwanga chagu jojal garamam mam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane shenyal jene wut duno sharodo kulo moj kata ko kien ko jan do budanan gor yanga je nama toga re which medicine re week sa Sudan de konoka information ka dialan content chala re gwasame and wajan chamana lela rode jan check jan shale mariak wajan chewun mutaka United States che cham kina well diok dollar ka jan gwasame na mashi me la mala lianka ne dial tinte re wike so Sudan dino chalaro chatwok la wude shala mariaka jana scammer ke pele na she ut meterar te chupel ko janeto nyal ka chianga gwa ki roja ke jam jan charo do cook ngwana ba shet ka tinngais kon ka kul kane bi no gware an maria ga janeto chianga bor ka jongle jan point wa user na fake Facebook account ke shon mishal ka keshma biur jan la turni ka ladare tinona ba bieni ba la dala nyal bar mo ke makeup ba je jagude danen gore mente ke United States ngwasmi shuud mo point metrar kamer kama she nyam jo ke she wud ma jo wud shal maria go che mi ke cholo da ke ma biur ka Facebook che jogo an bada mar ba ga jakudu ko jin baju gil an gwas mala jaloga me shi wud trari me she maria ke jagyo la mlero da ye shegane me che jagyo che yo che ga jagada mana so me yo jagada mana mo chu da mana yu no nyamo ajan gwada dana ba nyamo ba wudon ba captain wude shal ke ya maria go ka shol rode ya ke ma biur ke jani sheng bor dienen che lo TikTok che jala duwana me ala ta dan te ga lere shere mi shere ke shegala tok ka jan gula wud che wud mo che cham ko gwan ba dienen gwasame jan ta dan ne chawre ke je ko NUT 13,000 ke kinu wal jog dollar ya da yego crazy long ko dar do me de jan ko jodar ala ka jan ko le no de nen call me call man ya ala ka long ka che yen ke beni la beni man je tit ka lan jog bo ke lan man ka cha wi de lat bo ka lan man du no contact ni de en maria jan wood she shek che gumnen yen mo gwasama en ayene jan kano chawi de cha la rami mo chet ke check duno jane wudi en go chawi de mo ke man chale ter kipa ke kuma nyo de ja sheng no mo shiap de chale long lo dera wud nyo de la dera nyal nyo de je lo jan point de wud bana ka tur no cha de ngol ngi je lo ngajira cha go jo jira pe kan kami chirai kam yen gwazo me she make up lat ke charo de yot you know too much makeup the and we gwasman too much and ramme wood mishal maria kan ta me charge kef kamandan en chalat cha ngajo na me asyang mi je ke do me je mu de randere yo dara gor ka je shol rodu ye jin shek jin gut no ma bejam ka jan chai la do che yuti kinu wal jog dollar che ka chu cham ka jin gut mo lo scammer jan dan sha lat gori je message be je ka hodin juba che ka men che kono lat gwasame
turn ka ken ti me so men la advice ken ya la konti le ngora me be careful whom you are dating online ka Facebook ke no kwa mit social media ke le gore jo to be careful ko rudian ka kaine especially mi ko to der nyal der kwen gore nyam abuk live video ko jikel ka chuje jag yo banana how ya chuje jag yo ngo gore yo ka relationship ka first thing chang chuje de mun no gi ber kwene je bi nang ke bi ya ben ya konta gad bi kulo gore bi ya mo je dor no mo kel mo de la let ko chai bu ko scam gwara te re we ka fuka ki wundir le te ka gwar ko cha je go me jen che jan do bi yo bi ko le je ka afrika gold diga jan tare no no bi atega mal